Australia go ngai wambaran Welson Lorenso sang sumpalang ngai me ban patruan wolianti wambaran kanan minwat o bagida Protestant hour and run ya mai gotren kubura boyan ka patruan watak mosan kawit ni patruan ko ngota ban patru sang nan pol silgo taitus ralau triau rajugtiga isakeu imsaklai sakpa mahasani pokot kotin kasaleta sapul makalangan pohen kamorala aramas koros kalangan wat kin batagi yang child and kasila mauran suposan kot o inang suat an sanga o asa kaunda insana o mamaur ki maupung o sarawi ni samba ni atraiba na uyawi ranin kabayo magtrai kin kaskas ni anso dengan atrai kot labalap o sanggamor Jesus Christ ban parada agotin jon maje gila beini poyag gtrai poen kapat kitrai sang sound suat koros o kamenik chalta pogjailan muyala sabul makalem o ngongki jo uyuya mama yei wadaban sabul matrai men kawit and ran what met sapul matrai oralap kochiji kasela maur and sobosa kasela maur and sobos monai ban patroyong na chungal papam ong mosan kawit oralap mesansan aimen chiangi ai chungal sakaratan kapung kaiboni ban kuburan kauno ko samatre ai chungal sakaratan kaiboni pun molanwa ban kuburan rakso and pompi patrowan wangi isonan kan ko likan nanalanggo unang kan wangi sabal marketi kan koros palihan triak patrowan wangi ususta o itita kan koros enabis o wangi slaban momotso nan palihan lamalam koros memia pompi o wangi tron pompi lelang bon sampi kan o bil tawlul wang nan sabal puranga brayam sabal matrai loralap nasani kasela mauran suposa maingo kutrail kotsier na ni rairan han so kusampa ranwat huya ran sarau kabaisa kwalu and ran sarau igan nan sampar tabaran kauno riakut riya saksil obil huya koim soklan ran sarau yani rairan he wan so pogtrainan kotlang nan ran sarau koyu and han so len teat pen mo kachin kubra hat pen ni kawewe mi patruan kot koto te kaskas kaskasik kot koto hare nan raila nan show mukjaiban kamur kujaila nane yang akila maur en show poson koros memia nan sabul memu yeyes o ai chungal memo pogjan kak yang kono kubrami o ai chungal lamalam hong nan sombong kabran sombongan kamor wasan kawai itu kasalita mehuya sombong kabai meban kasalita lenganan kot lapalap usong kamor Jesus Christ hari pogjailan ka kaim sakala rain sarahuat o katang nan rain sarahu kap enat pen hagajailutan pan kasila maurin suposa maingo imen kubra chail ong nan pugan Exodus ralau de joks silu rachuk joksu patrola akadede yang gdai menian so Moses pan kalwa sang rail men Israel gan nan sabonisu meo al Quran memit chang bonaro ha prosodro kaitia rakait ni abotal makulang nan sabtra magjain pan kuburo thama kot mit ki yang rainan kait nanal metu pergi amia al Quran main ko nan manamanakan ko kauno kot ki yang Moses en kasale yang men Israel gan one laut en manamanan ko met pulika katede yang kitrai me kauno ka gatrapok men Israel korus upul rai nan sabunina pergi one manaman ap kaide ni mauya rakait nan sabtron o sai lo kan saurai nan soila kan so rai ka kasale yang gtrai kaulum kan masami mi chais ap esansel nan jinan soila ko laule
met kasale yung kutail mara kasakasila arail maurin so poson meraner nan sabonis wan so me nagla arail maurin so poson ayan so mara telongo nan sabonino ibil pam kamelele manan raira nan so mo kutai kot lale oban kakasanger lale kutai lutana na hana yang akila maurin so poson ya maurin so poson kan sabaik aglabala kamuti pun masuk mabukat putan jalan anak kesila pokoknya yang nan masan kau itu chun mecikila peni pokoknya agar chun mecikila makanya lanane kan pokoknya lan kak yang mau makanya ban kubu mau nan kau itu makanya sabul manki intuan pola kata kasale yang taidu so bilang kecairan kejahatan ban kesila mauran so bosan bokjalan kakalang nan raira nan so bokjai kas pokapayu ban pahami purangka puraya ministry anjo meramosan rachota kesila rail mauran bosan abanjo merela sai lage raga kesila rail mauran so bosan makara yang betulong nan so habil sansan nan bukan aksidus na anjo meragan mosan nan ra uran tapo nipo urkisin yai urtabok urantabok urang sinyeram o yawaja kacai koch ipatruan kamelele me urantabok urang sinye yai kate dekap o kate demarung me uyayat kawit pacai sis me uya son kawit o kalwa ministry asanjal me Moses sotra yang pitolong nan sabonilo hari aman kacai me uya apalpan min pengai mata Moses sutra sopo apa sutra hari paham kami lele mahaman kecai pilpan kubu-kubura mengai ngai sutra ita sutra yang petolong main sabuni kalangan kaunuan kocin kosogai ti sabun memasan dan yo I saw